che thingthei mi hin mulberry leaf kiti hi kel chate adinga favorite number 1 hin chimti nei lowa kumhung thalunga ane athei wa hin adu ma zengun he pechi mulberry leaf hi alei bol thei hin azi chu atu bayin ahing bayin chuteng la amit bayin kelwa anom ho adinga chu mulberry hi option hoita hin hi as a dry fodder dry fit adinga zong bol thei hin iti bol dham ti a hi le alei bolding sading asat phat che na chuteng le chaff cutter machine a ko tan bong ding chuteng la phogot ding chuteng la agoma stock ball thei ti pa chiga sei hintin heche alaya he thingna hoi ga ki khai pi a kel no te ho anne ki them chu na ding wa ki bol hi ti chiga sei thau hintin hilanga ki han pa ko le sei ngai mo wal be set mi to sa to ki tu lo mila umji hello amel hoya ta sa phat le wa nga chuna umji hello hi ja chama che punishment ki pe apam langa ki koi to hi inpo langa ko na ang hi ki tan chi mulberry leaf hi thingthei mi itivin e ho thingthei mi hoi ta ne hin thingthei mi hi adu powin su na de hello tengula akung yong hi a ho jong hi na alemu wa ane aki du he machinery pa he ki khangto hen lang machine support pa he ki nei zo hen lang hi le thingthei mi hi akung hi powder ki su hen lang le kel chan ne the in the ti so ta san na len ta ka nei ne kelwa nom hodinga tu hi April last week May first week hen inwela thingthei mi ga tana ga ki phu the hin chi kel cha adinga an tui pen le protein content sang pen khat a hin chi a cha bol nom hon ki bol thei he mulberry choken nong chilai hin nursery ka bolin ahung mit do ting la chilanga hi transplant ka ga bol kit ji hin hi chi ga veleu chen akisu yeng he 1.5 feet ta bang ki gamla line khana he hitai ga akitu line to line distance pa hi 3 feet short bang gap ga ki koi he je chu ahung phat do wa ahung hoi do tingu le adu ho chu akidap tu lo na ding wa ki bol hi ti chu chomcha ahenom ho gan vulnom ho adinga ga sai now chen chu tan te na bon cha win ni la pa ni kho pa